We have dedicated this award for Sir Abdul Hafiz. He was the teacher who furnished the talent of our teacher, and they are furnishing our talent. We welcome our guests who gave their precious time to us. Please welcome them with your clapping. For fifth speech, I would like to call Miss Zaida. Please welcome her with your clapping. رمزی استاد شفتاری کماشا مکئی ماتو تاسپیم براتا منی بانکی گوارا سلامت باتے مرچی من کلا بالا کے اے پرمنائی مراکشا منا گپو تاران کہیں گے مور استک درستان چے ساری میں منتورا تو آجا ہوتا ہے کہ آئیا منا عمال وگیتا ودی کرتا کہ آلوگا منی ودی بیگے چے ساری علم کندیر روجن بلتا دوم منتورا تو ماتو پتانی کے آیا منا وانگے اجازت دادل سوم منتورا تو استادانی کے آیا منا علم پوشا کو زیوران کو بانور کو تک امبلا مرچی میں شمی دیما جنک زاغانی تعلیم میں بابتا چنزن کو شک لوٹا گشن کے لوگے واجہ و لوگے بانو پیزان زال و مرد یکی گاڑی تو ٹائر اگا یا ٹائر کمزور دی بھی پنچر بھی گاڑی نرو منزلہ سر نبیت پمش کا جنین و مردین درمیانہ مہر دوستی یقین و بروسہ تپاکی علمین اشان کو اور تعلیم و انہا ہم بات علمین کاس کا موجودہ دورے تا چیز کی اے دور علم ٹیکنالوجی دورے نیک دورے اے دورہ اماماتو کی چکے بہتر پرویش کو تن کے تعلیمہ چے سرف پدن بلے صد افسوس و ارمان کے میں دیاتانی تا جنت ساگا وانگا پتومات کروتا ایت سرپدبا بچکے وانگے سرا زیادہ دل گوش دین پچکا شرنا چے شتری مکتبی جہاں وانگا روان دین بلے جنت ساگا ڈال چار کن واجہ ادایا کی پاکین کتابی تا فرمائن تک علم جنین و مردین واسطہ علمین گوڑا ما پرچا پرداری منی درائی مات قدام دستبندین انجو کے شماتی بچانی وانگے سرا ارچ کن امے ورا ہوتی جنکانی وانگے سرا ام ارچ بکنت پرچا کے مرچی کی جنک پاندہ تے ماتی آدھیں کچارے وطا گندے آدھیں کچارے وطا گندے کتاب اچارے دنیا یا گندے She was Miss Zaida. According to her, Islam also girls education. She said if a girl gets education, the whole family and society will get education.